салом бинандагони гиромӣ, имрӯз душанбе 27 феврал аст. Ман Зарангези Наврӯзшо бо ҷамъи ҳамкорон нашри нави ахбори озодиро тақдими шумо мекунем. Таваҷҷӯҳ кунед ба сархати мавзӯъҳои барнома. таҳсил дар симфхонаҳои торик. хонандаҳо дар як мактаби пойтахти Тоҷикистон чанд рӯз боз аз рӯшноӣ маҳруманд. мо намедароем ба даруни мактаб. ӯзбекистон ба қазияи эътирози муҳоҷирон барои маош вокуниш кард. Тоҷикистон хомӯш аст. ва таърихи таҳияи нон, як ғизои аслии дастурхони мардуми тоҷик, як бахши муҳими маросимҳои ғаму шодии тоҷикон ҳам ҳаст. Кӯчаҳои калон ки ино дар деҳотҳо бисёртар мешавад, ино қафои домод арӯс мебаранд. шикоятҳо аз бебарқӣ дар Тоҷикистон ҳамоно зиёд аст. бархе аз сокинони минтақаҳо мегӯянд на фақат шабона, балки рӯзона ҳам чандин соат бебарқ мемонанд. ин мушкил акнун то ба мактабҳо расидааст. хонандагони як мактаб дар шаҳри Душанбе чанд рӯз боз дар синфҳои торику бебарқ дарс мехонанд. масъулин гуфтаанд сабаб пардохт нашудани пули барқ аст. нигораи Фазлиддин бо хонандагону волидон суҳбат ва ин гузоришро омода кард. ин мактаб на дар ягон деҳаи дурдаст, балки шаҳри Душанбе пойтахти Тоҷикистон аст. 5 рӯз боз барқ надорад. мактаби рақами 92 шаҳри Душанбе. хонандагон дар синфхонаҳои торик дарс мехонанд. дар ин бора омӯзгорон ба мо шикоят карданд. падару модарон низ аз чунин ҳол нигаронанд. дар синфхона то 50 хонанда дарс мехонанд. азбаски синфхона торик аст, барои кӯдакон аз тахтаи синф дарсро дидану ҳазм кардан душвор аст. қубурҳои гармдиҳӣ кор мекунанд. синф сард нест, аммо торик аст. ҳам хонандагон ва ҳам омӯзгорон аз бебарқӣ азоб мекашанд. ба мисли Зуҳрон на ҳамаи падару модарон аз бебарқӣ дар ин муассиса хабар доранд. онҳо мегӯянд на омӯзгорон ва на раҳбарияти таълимгоҳ онҳоро аз ин мушкил огаҳ накардаанд. даже нагуфтанд кӯдакам ки свет несте. мегуфтанд дарак меёфтем. раҳбарияти мактаб чӣ нагуфтанд? дарак рафтам набера чара гифтам чӣ гап на? тинч. нагуфтанд ягон чӣ. свет надорем. мо намедароем ба даруни мактаб. мудири мактаб ва роҳбарони дигари он ҳозир нашуданд дар рӯбарӯи дурбини озодӣ сабаби бебарқиро шарҳ диҳанд. дар раёсати маорифи шаҳри Душанбе ҳам ба хабарнигорони радиои озодӣ гуфтанд ки аз ин мушкил хабар надоранд. як корманди шабакаҳои тақсими барқи Душанбе ки нахост номаш зикр шавад гуфт дар ин мактаб ки ҳисобкунакҳои билингӣ насб шуданд, дар ҳолати саривақт напардохтани пули барқ интиқоли он ба таври худкор қатъ мегардад. қатъи барқ дар манзили сокинон борҳо шикоятангез шудааст, вале бори аввал аст ки аз бебарқӣ дар мактаби Душанбе хабар мерасад. 27 феврал дар шабакаҳои иҷтимоӣ ҳамчунин гуфта шуд ки дар шаҳраки ҳарбии Душанбе низ барқ нест. маҳдудияти истифодаи барқ дар деҳоти Тоҷикистон ҳамоно боқист, дар ҳоле ки мақомот мегӯянд танҳо дар моҳи январ ба маблағи 4 миллиону 200 ҳазор доллар ба хориҷа барқ фурӯхтанд. онҳо ҳамчунин алоҳида ба напардохтани пули барқ гунаҳкор мекунанд ва ин қарзро беш аз 1 миллиарду 300 миллион сомонӣ меноманд, ададе ки борҳо зери шубҳа гузошта шудааст. мақомоти ӯзбекистон ба ҳодисаи эътирози муҳоҷирон дар Москав аз пардохт нашудани ҳаққи корашон вокуниш карданд ва гуфтанд ба муҳоҷирон кӯмак расонида мешавад. садҳо муҳоҷир аз Ӯзбекистон ва Тоҷикистон ҳафтаи гузашта бо талаби пардохт кардани муздашон дар назди ширкати Крокус Груп тазоҳурот карданд. мақомоти Русия гуфтанд ширкат баъди эътироз ваъда кард ки пули онҳоро пардохт мекунад. ҳамкорам Мумин Аҳмадӣ дар ин бора тафсилоти бештар ба даст овардааст. Мумин, дақиқан баъди эътироз чӣ тағйирот шуд ва чӣ вокунише садо дод? салом бинандагони азиз, албатта зарангез тавре ишора кардед, ширкат ин талаби онҳоро қабул кард ва ваъда дод ки музди муҳоҷирон моҳи март ба онҳо дода хоҳад шуд. дар сафорати Тоҷикистон дар Москав рӯзи 27 феврал ба радиои Озодӣ гуфтанд ки токунун аз муҳоҷирони тоҷик шикояте дарёфт накарданд. аз ин рӯ ба кӯмаки онҳо нарафтанд.
این در حالی است که در گذشته سفارت و نمایندگی‌های خدمات مهاجرتی تاجیکستان کمک به مهاجران را برای دریافت معاششان از کارهای مورد ستایش خود می‌شمردند. نظر یک تن از مهاجران تاجیکی در شرکت کروکس گروپ کار میکند گفت بارها بر رقم‌های سفارت زنگ زدند ولی کسی پاسخ نداد. او گفت که حالا شهروندان ازبکستان برای گرفتن معاش نامنویس میشوند ولی ظاهراً به آنها توجه جدی داده نمیشود. سمندر یک مهاجر دیگری تاجیک گفت که نصف روزی 27 فوریه به سفارت تاجیکستان در مسکو زنگ زدند و یک کارمند سفارت شکایتشان را ثبت نموده است. در همین حال برعکس تاجیکستان کمیسیون ملی مبارزه با قاچاق انسان و کار اجباری پارلمان ازبکستان گفته است این قضیه را تحت نظر خود گرفت. تشکر. عموماً واکنش مقامات ازبک نتیجه به بار آورده است. ظاهراً در جواب با بیانیه‌های ازبکستان مقامات روسیه گفتند رهبریت شرکت کروکس گروپ با اعتراضگران واخورده وعده کرده است که معاش آنها را برمیگرداند، اما مهاجران قبلا گفته بودند که به وعده‌های شرکت دیگر باور ندارند. شرکت ساختمانی کروکس گروپ به آرز اگلروف سرمایه‌دار نامدار آذری مربوط است. در گذشته نیز مهاجران در مورد سری وقت نگرفتن معاش از این شرکت شکایت داشتند. تلاش‌های دریافت نظر خود اگلروف نتیجه ندادند. تشکر مومین. اخبار آزادی ادامه دارد. سلام، اگر خط و خبر می‌خواهید ما داریم. نوید بامدادی، سرخط خبرها، اخبار تاجیکستان و جهان، گزارش‌ها و تحلیل‌ها. چی می‌گذرد و چرا؟ دانستن فهمیدن است. زمینه یا اپ ما را بگیرید. مقامات بیشکک قصد دارند قهوه‌خانه و طربخانه‌ها را موظف کنند تا برای برگزاری چوربینی‌های پردبدبه و سیرخرج فرمایش نگیرند. با این واسطه شهرداری می‌خواهد اسرافکاری ساکنان و با پول قرض گذرانیدن مراسم‌های باشکوه را کمتر کند. تلویزیون نستایا شevreمیان نظر و واکنش صاحبان طربخانه‌ها را به طلبات نو شهرداری پرسید. گزارش را شهلایی گلخوجه پیشنهاد می‌کند. مأموریت نویه سوردلوف شهری بیشکک جداً از پای مبارزه با اسرافکاری شده است. مقامات شهرداری قصد دارند که تقریباً با هر یک مؤسسه بزرگ در محلی که توی جشن‌ها و با تعداد زیاد مهمانان برگزار می شود به اصطلاح سازشنامه همکاری ببندند. شرط اساسی قرارداد این است که اگر مشتری می خواهد برای چوربینی خود مبلغ زیاد صرف و یا چوربو را ضبط کند، مالک طربخانه باید از این فرمایش دست کشد. При обращении клиентов, скажем, к ресторанам, кафе. وقتی مشتریان به طربخانه و یا قهوه‌خانه برای برگزاری این یا آن چوربینی مراجعه می‌کنند، مالکان مؤسسه‌ها به اسرافکاری و تقسیم گوشت اجازه نمی‌دهند. ما مخصوص به ذبح چروا دقت جدی می‌دهیم. فعلا شهرداری این گونه شرطنامه را تنها با 3 و یا 4 طربخانه بسته است. با باقی مانده منصبداران هنوز نتوانستند زبان یابند. این تویخانه در رویخط شهرداری به حیث مؤسسه ذکر شده است که به شرط‌های نوروزگی داده است. در قرقیزستان مؤسسه‌هایی که در آنها برای صدها مهمان ضیافت‌های کلان برپا کرده می‌شوند تویخانه می‌نامند. مدیر این تویخانه ادعا دارد که با شهرداری هیچ گونه قرارداد امضا نکرده است و خواهشمند نیز نیست. او میگوید قبول نکردن فرمایش به خواست مشتری به مفلس شوی برابر می باشد. یک مشتری برای برگزاری جشن با دعوت 250 مهمان به ما مراجعت کرد. وقتی طلبات نو را به او فهمانیدم، وی به من گفت که من لکسوس 570 را میرانم و برای آنکه نادار خفه نشود اکنون باید آن را به خوانده فیت عوض کنم. آنها از مؤسسه ما روی میگردانند، یعنی ما باید مفلس شویم. سویون مولدوشف یک ساکن بیشکک نیز با ابتکار مقامداران راضی نیست. اهل خانواده جوان را برای مذاکره با طربخانه برای جشن 70 سالگی بیبیش فرستادند. به سویون پیشنهاد شده است که از ذبح اسب دست بکشد، اما سویون میگوید در گمان است که اهل خانواده او چنین پیشنهاد را قبول کند. مأمور طربخانه میگوید بهتر می بود اگر از ذبح جانور خودداری نماییم. چگونه توی میتواند بی گوشت باشد؟ این ناممکن است. مهمانان این را نمیفهمند. باید با پدرم مشورت نمایم، شاید یگان طربخانه دیگر را پیدا میکنیم.
мақомоти қирғизистон солҳои зиёд ба муқобили исрофкорӣ мубориза мебаранд. соли гузашта раиси ҷумҳур Содир Ҷабборов ҳатто дар бораи чораҳои танзими расму оинҳои оилавӣ ва маъракаи азодорӣ фармон содир карда буд. ӯ он замон гуфт ки маросими дафн дар қирғизистон аксар вақт ба ҷашн табдил меёбад ва оилаҳои камбизоат бо сарватмандон рақобат намуда ҳатто гови ягонаи худро забҳ мекунанд. талоши танзими тӯю маъракаҳои мардум ки сокинон ба он назари мухталиф доранд дар тоҷикистон ҳам солҳост идома дорад. зимнан як бахши муҳими маросими ғаму шодии мардуми тоҷик нон аст. дар деҳот ҳангоми омодагӣ ба ҷашни арӯсӣ як рӯз барои нонпазӣ бахшида мешавад ки дар он занони нонпаз ҷамъ меоянд. амир исоев аз забони таърихшиносону мардумшиносон дар бораи навъҳои бешумори нон ва таърихи он дар фарҳанги тоҷикон нақл мекунад. нон ғизои аслии бисёре аз хонаводаҳо дар тоҷикистон ба шумор меравад. бозорҳои тоҷикистон пур аз навъҳои гуногуни нон аст. солҳои охир нонҳое ки ба шеваҳои суннатӣ дар рӯстаҳо мепазанд ба бозорҳои шаҳр роҳ меёбанд. на марҳамат ина дорем кулчаҳои майда, дорем кулчаҳои калон, ина ҳаста ина ҳар кулчаҳои калон ки ино дар деҳотҳо бисёртар мешавад, ино қафои домод арӯс мебаранд. мана бо дорем озиқ дорем. ина озиқҳое дорем ки мисол туё даира тайёр мекунанд, виставкаҳо да мисол тайёр мекунанд. на дорем нонои чормағзӣ, кунҷи дорад, чормағз дорад. мана бо дорем кулчаҳои бо миёнаш. мана инҷа чанд намуд кулча мешавад. Все национальные блюда наши все равно как-то қариб ҳамаи таомҳои миллии мо бо нон истеъмол карда мешаванд. масалан ман ҳатто оши палавро бе нон хӯрда наметавонам. аз ин рӯ мо ҳар рӯз нон мехӯрему нон мехарем ва худоро шукр ки фарбеҳ намешавем, зеро маълум аст ки ҳамаш табиӣ аст бе ягон иловаҳои кимиёвӣ ва шояд ин омили он аст ки инсон вазни худро нигоҳ медорад. в норме, не сильно поправляется, так сказать. вақте ки инсон дар баробари ихтироаташ ба мисли санъати тасвирӣ ба кишоварзӣ нону нонпазӣ низ шурӯъ кард ва ин сабаби ривоҷ ёфтани кулолгарӣ, зарфсозӣ ва дигар ҳунарҳои мардумиву технологияҳои нав шуд. худи пайдо шудани кишоварзӣ як бахши муҳими инқилоби неолитӣ мебошад. вақте ки инсон дар замонҳои хеле қадим моҳияти оташро дарк кард ва онро дар ҳаёташ истифода бурд, аз ҷумла он хӯрокҳое ки истеъмол мекард онро мепухт. дар баробари он ки инсони қадим аввал гӯштро масалан пухт ва истеъмол кард, инчунин донагиҳоро мепухт ва аз донагиҳо дигар маводи ғизоӣ чикор мекард, тайёр мекард ва яке аз роҳҳо ҳамин нонпазӣ буд. албатта дар қадим ва дар асли монанд танҳо аз гандум нон намепухтанд. ба гуфтаи таърихшиносон аввалин навъҳои нони тоҷикӣ нонҳои сатрӣ ва кумоч мебошанд. ин нонҳоро абуисҳоқи шерозӣ, шоири даврони темурӣ, дар ашъори худ дар китоби канзул иштиҳо ёд кардааст. дар бораи нон адибони тоҷик беҳтарин ашъори худро сурудаанд ки эҳтироми тоҷикон ба нон далели он аст ки бузургдошти нон ва фарҳанги тоҷикон таърихи хеле дуру дароз дорад ва то имрӯз боқӣ мондааст. яъне ин тавсифи нон аз ҷониби устодони шеъри муосир лоиқ шералӣ, мирзо турсунзода, бозор собир ва дигарон аз он гувоҳӣ медиҳад ки хусусияти нон дар ҷаҳонбинӣ, дар фарҳанги тоҷикон дар фазои хушку холӣ ба вуҷуд наомадааст. тибқи иттилои расмӣ тоҷикистон ҳамасола ҳудуди 387 000 тонна ғалла ҷамъоварӣ мекунад ва наздик ба 1 миллион тонна гандум ба тоҷикистон ворид мешавад. ин гузориш дар шакли филми мустанад таҳия шудааст ва шакли муфассали онро шумо метавонед дар саҳифаи YouTube ва сомонаи радиои Озодӣ тамошо кунед. бо сипос аз шумо бинандаи азиз ки то ин лаҳзаи барнома моро ҳамроҳӣ кардед. ахбори Озодиро инҷо ба поён мебарем. то барномаҳои баъдӣ худо нигаҳбони шумо.